Ndabaramukije mwese abakunzi b'umusaraba, amahoro y'Imana bane namwe. Ku izina banyita Pasikazi, nkaba ndi umukozi w'Imana kandi nkaba nkunda Kristo Yesu. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo nise ngo Yesu iyo atitanga, wewe urihe uyu munsi. Yesu iyo atitanga, wewe urihe uyu munsi. Ako nakabaza. Iryo jambo naryiyumviriye cyane, riramfasha kandi ndasaba nawe rigufashe, kuko mu magambo y'Imana nigisha abanza kumfasha, kuko Imana ihera kuri njyewe ikanyigisha, hanyuma nkaca ndabahereza bibanje guhera kuri njyewe kunyigisha. Ku bantu batazi channel yiwanjye, urashobora kwandika Pasikazi kuri YouTube ukambona. Harimo amagambo meza cyane, amagambo menshi y'Imana. Nukuri ushaka kureba nagenda arebe ubundi butumwa, kandi ndabafashe nako ndabasabe ku bantu bashaka kuburungika ubwo butumwa ku bandi bazaburungika, kugira ngo bufashe abandi. Ijambo ry'Imana Imana yampaye umunsi riri mu gitabo c'Abaroma 6 ku murongo wa 22. Ijambo ryiza ryamfashije, nawe mwene data ndakwinginze rigufashe. Ati mbese iyo Yesu atitanga ngo adupfire ku musaraba, uburi hehe, ubumeze gutubu. Reka manze senge, hanyuma mbandanye. Data, mu izina rya Yesu ndagushima Mana, ndagushima ko watwitangiye ku musaraba kugira ngo tubeho. Mana, iyo utabikora ntago tuba tuzi iyo tuba turi ubu ngubu, ariko kubera urukundo rwawe wakunze abana bawe, urarungika umwana w'ikinege kugira ngo adupfire ngo turonke agakiza. Mana, ndiho kubera Kristo, ndiho kubera wewe Uwiteka Mana Nyiringabo. Ngiye nta na kimwe ndico imbere yawe, ngewe ndubusa gusa, ndubusa, ngende ikibumbano, ngende ivu Uwiteka Mana Nyiringabo. Ariko waremeye uraheba umwana w'ikinege, uramurungika kugira ngo apfe kubera twebwe. Habwa icyubahiro. Ndakwinginze Mwami wamamare isi yose, kuko uruwera, kuko atayindi Mana iriho mu isi no mu ijuru. Mwami, ndakweretse abantu bawe Mwami bari bwumvize buno butumwa. Ndakwinginze Mwami winjiye mu muntu wari wese mu mutima wiwe, kugira ngo ugende umuhindure. Dore Mwami, ndasabye umwuka wera kugira ngo aze anshigikire. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, undungikire abamarayika bawe kugira ngo bangote. Ndanse Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo, n'imyuka yose mibi ndayirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze Uwiteka uze unshigikire kugira ngo mbwire abantu bawe, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome Abaroma 6 ku murongo wa 22. Ariko noneho ko mwacunguwe ngo ntimuganzwe n'icyaha, mukajakarira Imana mufise imbuto zanyu zizana ukwezwa, kandi amaherezo n'ubugingo budashira. Rino jambo
ryamfashije kandi ryanezereje. Mw'iri jambo hari gatoya nkeneye kwigishaho. Ariko noneho ko mwacunguwe ngo ntimuganzwe n'icyaha, ngo mwaracunguwe ngo ntimwaganzwa n'icyaha, ngo ntimuganzwe n'icyaha. Haleluya. Bene data, nshuti za Yesu Kristo, tubirebye dusubiye inyuma, isi igihe yaremwa, Imana ikarema Adamu, igaca ifata urubavu rwiwe ari we Eva, hanyuma Satani akagenda agatuma Adamu na Eva bacumura anyuze ku mugore, anyuze kuri Eva. Burya Satani yarazi ko adufashe. Satani yarazi ko adufashe kabisa. Burya kuva kiya gihe Adamu na Eva bacumura, twaciye twitwa abanyabyaha, twaciye twitwa abaretwa ba Satani. Kuko Satani intumbero yiwe yari kudukoresha ngo dupfire mu byaha, ngo ntitubone ijuru. Ariko bivanye n'urukundo Imana idukunda, irareba ati bano bantu nintakora ikintu ngo mbaze uwaje kubacungura, bose bazahera muri Gihanamu. Imana irabaza ati ninde yaje gucungura abanyabyaha? Twebwe indushi, twebwe ataco turico. Imana tugira imbabazi, irabaza ati ninde yaje gucungura abanyabyaha? Umwami Yesu nikundira. Umwami Yesu aravuga ati ndagiye ngewe numa ndagenda. Haleluya. Yesu aragamburuka. Yesu agamburukira se ati ntuma ndagenda, nemere mpfe mbese mfurupfu rubi, ariko cungure abana b'abantu. Bene data, nshuti za Yesu, Yesu Kristo aremera arambara umubiri, yari umwami mu ijuru, arakura ikamba ryiwe ry'ubugingo ryiza rikayangana. Aremera kumanuka ngaha mu isi, mbese arisuzuguza, aranyura mu mugore, arabyagwa nk'abana b'abantu, arabyagwa nk'abantu. Imana mu kumurungika ntabwo yamurungitse wenyine, yamurungikanye amaraso. Haleluya. Yamurungikanye amaraso, ati aya maraso niyo azakoza abantu ibyaha byabo. Ati aya maraso azakora igikorwa gikomeye niwagera mu isi. Haleluya. Haleluya. Yesu nahimbazwe, Yesu nahabwa icyubahiro. Haleluya. Bene data, ndafashijwe kuko Kristo yariyanze. Haleluya. Yesu ndagushima Mana. Kristo Yesu wariyanze, uremera uraza. Haleluya. Bene data, Kristo yaremeye anyura mu mugore, aranyura mu mugore, aremera kuvuka kugira ngo wewe munyabyaha uronka agakiza. Yesu aremera, arakubitwa, arambikwa kabindo, arakugwa umwenda, mbese barawumukura muciragura amate, kugira ngo wewe nanjye tuve mu buretwa bwa Satani. Satani yari yaratuboshe, Satani yari yaratugize nabi, Satani yari yaratugize mbese igikoresho ciwe.
nta buhungiro twari dufite iyo Yesu Kristo ataza ngo aducunguze amaraso yiwe. Noneho Yesu Kristo aravuga ati birarangiye, ati birarangiye ibyo kubacungura, ibirarangiye. Yaducunguye rimwe gusa, yapfuye rimwe gusa kugira ngo turonke agakiza, rimwe gusa, ntazongera gupfa, yapfuye rimwe gusa. Mwene data, bya byaha wakora, bwa busambanyi wakora, kwa kwikinisha wakora, Imana irabigukuramwo, irakoza. Ya maraso Yesu Kristo yaviriye ku musaraba arakoza kabisa. Wari imbata ya Satani, wagenda kwiba amazu y'abantu bomora, ariko Yesu Kristo arakoza. Yaje kwicwa kugira ngo atunyakure, adukure mu maboko ya Satani, kuko twari imbohe ya Satani. Nta na hamwe twari kugera, nta n'ijuru twari kuzajamwo, ntaryo, kuko Satani yari yaratwifatiye. Ariko Yesu Kristo aremera, aritanga, araza kuducungura, aratunyakura, dukura muri ya maboko ya wa mwanzi Satani. Bwa busambanyi bwa misi yose warategekwa n'ibyaha, ibyaha byaragutegeka, Satani yaragutegeka ati jya gusambana ukagenda. Yeza mu byumviro byawe akagutera ubushuhe, uwo ari we wese ni twende ukagenda. Ariko Yesu Kristo ya maraso yavira ku musaraba, haleluya, araza gucungura wewe, araza arabigukuramwo. Mwene data, iyo Yesu atitanga ngo yitange, wewe uburi hehe? Uburi hehe mwene data? Dushimire Yesu Kristo umwana w'Imana, we yemeye gupfa urupfu rw'agashinyaguro kugira ngo tubeho. Tubeshejweho na Kristo, ubu urasinzira, ubu ufite amahoro mu mutima kubera Kristo yaguhaye. Ariko iyo ataza Kristo nta mahoro wari kuronka. Bamwe muri twebwe nta numwe mbese abakiriho, tuba twarapfuye, ariko kubera Kristo turiho. Yesu Kristo yaratugiriye neza. Buri muntu niyibuke aho Kristo yamukuye. Yesu Kristo kubera amaraso yiwe waryama hanze, kubera Kristo mbese arakuzana guhinzu yo kubamo. Kubera Kristo urarya, kubera Kristo ufite amahoro yo mu mutima, ufite ubutunzi bwo mu mutima. Haleluya, Yesu nahabwa icyubahiro. Ariko abantu benshi ntibabona ko Yesu Kristo yaje gupfira bo, ntibabibona. Abantu benshi baracari mu buretwa bwa Satani. Abantu benshi ntago babona ko Yesu Kristo amaraso yavuye karayo kubacungura, ntabyo babona. Abantu benshi mbese baracaryama mu mabere y'abagore batarababo. Abantu benshi baracaka bakaba mabuno y'abagore batarababo. Abantu benshi, kandi mwene data, ibyo uri kurakora umenya ko ari urupfu. Ngengero yicaha n'urupfu, kandi ugenda warapfuye. Udafite Yesu Kristo ugenda warapfuye. Simvuga ngo kujya gupfa bisanzwe, mvuga mu mwuka, ugenda warapfuye mu mwuka, kuko imodoka igukubitiye hariya nta juru wajamwo, nta na hamwe waje kuzimu. Haleluya. Abantu benshi ntibashaka gukizwa. Abantu benshi birirwa bakata umunani kubera gusinda. Abantu benshi bambara ubusa kubera gusinda. Abantu benshi mbese nabajura, abandi bakibisha iminzane. Ntago baha agaciro amaraso ya Yesu Kristo, ntago baha agaciro Yesu Kristo. Ntago bibuka ko Yesu Kristo aje gupfa kubera bo. Bene data, usambana n'abagore bangaye ku munsi, abandi namwe mvuga ngo muri abasore kandi muri abagabo, muvyaye kangahe?
kuko mu gihe ahantu batabazi muca muvuga muti ngo turabasore kugira ngo mwironkera kandi gahiye ko kurya. Bene data, ni mwihane. Yesu yapfuye kubera mwebwe, ntago ashaka ko murimbuka namba natoya. Muri ko murica bagenzi banyu ataco mubahora, muri ko muraja kubarogesha, abandi mubica mu mitima. Reba ukuntu imbuto zanyu mwazimariye muri za gapoti. Ni murebe ukuntu abana muri ko murabanigira mu mawese, muri ko murakura mwinda buri mwanya, murabicanye. Ese igihe uzakura mwindika ikagenda ikujanye ikaguhitana ntinagusige, ese ugiye kuva ko wapfa ukaja mu ijuru cyangwa uzabugiye kuzimu? Ko mwatesheje agaciro amaraso ya Yesu Kristo kandi ariyo yaje kubacungura. Yesu Kristo ntago yaje wenyene, yaje n'amaraso kugira ngo yoze ibyo byaha byanyu. Ni mwakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wanyu kugira ngo muve mu buretwa bwa Satani, ngo muve mu buretwa bwa Satani. Satani yarabagize imbohe, mugenda mwaraboshwe, amaguru yanyu n'amaboko araboshe, mugenda mukora ibyo Satani yishakira gusa. Mwene data, amaraso ya Yesu Kristo arahari. Yesu Kristo mbese yaritanze, mbese abinzira n'ukuri n'ubugingo yo kunyuramo. Yesu Kristo yabaye inzira n'ukuri n'ubugingo yo kunyuramo kugira ngo ushike mu ijuru. Reba ukuntu Satani ariko arakugira uko yishakiye, reba ukuntu Satani ariko atuma uba umusambanyi. Ese nuve mu busambanyi bwawe utazagwara ingwara yitwa sida, cyangwa se ugwara ingwara zo mu bitsina. Nuve muko kuboregwa ntuzugwara umutima cyangwa ugwara ibihaha, kuko hari ingwara nyinshi zitegwa n'ibyo bintu. Yesu Kristo akugire neza, akweze, abe umwami wawe n'umukiza. Haleluya. Ijambo ryo kwihana uyu munsi aryumva ukica amatwi, ariko hazagera igihe hatera inzara n'inyota by'ijambo ry'Imana, ntube ukiryumviriza. Ijambo ryo kukubwira ngo wihane ntago uzaba ukiryumva kandi, kuko hazatera inzara y'ibyo, hazatera inzara y'ijambo ry'Imana, inzara n'inyota by'ijambo ry'Imana. Yesu araje, nimuve mu byaha. Dore Yesu ashobora gutinda gato gusa, urupfu rukaba ruragukubise, kuko urupfu ntirusezerana, ntiruvuga ngo ruzagutwara ejo cyangwa hirya y'ejo. Bene data, mureke kwibohera mu byaha, kuko ingero y'ibyaha n'urupfu niko ijambo ry'Imana rimbwira hano, ngo ingero y'icyaha n'urupfu. Hano Abaroma 23 havuga ngo Abaroma 6:23 havuga ngo ingero y'icyaha n'urupfu. Bene data, rero utarakira Kristo Yesu umenya kugendana n'urupfu, urupfu rusanzwe, ariko hariho n'urupfu wamaze gupfa mu mwuka ntukomeye. Mu mwuka ntukomeye warapfuye, kuko ubwo rupfu rusanzwe rugukubise wacuja mu muriro. Kubera iki? Mu mwuka ntukomeye warapfuye, ugenda waraheze. Ariko Yesu Kristo ari hano kugira ngo akuzure. Yesu Kristo ari hano kugira ngo agukure mu ubwo rupfu rimwe. Yesu Kristo ari hano kugira ngo akugire neza, aguhe ubugingo budashira. Ariko uri kuramukubita agapira, uri kuramukubita umugere, kandi ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Ese uzanyura hehe utanyuze kuri Yesu Kristo? Nimba udashaka kunyura muri Yesu Kristo, uzanyura hehe mu yindi nzira? Nta yindi nzira iriho kabisa gutwara mu ijuru. Namba wivugisha ngo afite yindi nzira, nuko nta mukato iriho atari Yesu Kristo umwana w'Imana. Haleluya. Bene data, nimugaruke kuri Yesu. Abandi namwe mugiye kumera nka wa mwana w'icangazi
wa mwana avuye kwa se ise atunze afite ibintu byinshi agaca avuga ngo numpa umugabane wanjye agaca yigira mu bindi bihugu. Mwebwe muri ko muriyumvira kuva mu Mana, murava mu Mana igikoko kizaca kibafata. Satani yari yarabagize imbohe mbere, n'ubundi azaswa kandi abagira imbohe nimwamuvaho, kugira ngo rero nimwamuva kuri Kristo, nimwava kuri Kristo Satani azaca abafata. Niyabafata kugira ngo muveho rero. Haleluya. Satani niyamara kubafata kugira ngo muze mumuvemwo, mugende kuri Yesu, kandi bizagorana kuko uzahura n'amateso, uzahura n'ibibazo, uzahura n'ingorane. Mwene data, reka kwiyumvira kuva muri Yesu. Ibyo byumviro byawe ufite ngo nukuri mu bibazo, ngo nukuri kurageragezwa, ngo ushaka kuva muri Yesu, mwene data ntukave mu Mana. Kuko niwibuke ko wa mwana w'icyangazi amaze kuva kwa se yaripfuje kurya indya z'ingurube, yaripfuje kurya indya z'ingurube. Nawe ushaka kwipfuza kurya indya z'ingurube, mwene data, ibyo byumviro byawe ufite byo kuva mu Mana kubera ibibazo ufite, nukuri nubireke. Naho ubundi uzaba wikururiye inda mu gashambara, ngo uzaba wikururiye inda mu mwenda. Niwava mu Mana ukagerageza kuvamwo, ugakuramwo akaguru kamwe, n'akakabiri kazaba kagiye. Nikamara kugenda, mwene data, Satani acungana na bariya bakuramwo akaguru kamwe. Satani abonye ukuyemwo akaguru kamwe acakurana kakandi gasigaye agaca gutwara. Niyamara kugutwara, nkujya mwana w'icangazi, ntago uzaba ukironka ukuntu usubira mu Mana. Benshi barapfa bagapfira mu byaha. Mwene data, nihagira ahantu na hamwe uja, nihagira ahantu hamwe uja, kuko Kristo Yesu aragukunda. Yesu Kristo aratosheje. Yesu Kristo aramaze kabisa, arashoboye. Ngewe Yesu Kristo hari ibintu amariye pe, aramfitiye akamaro kanini cyane, kuko no kuba ndiko ndavuga ubutumwa ubu ni Kristo yabikoze, niwe ariko arabikora. Mwene data, ntuve muri Kristo Yesu, kuko Yesu Kristo aragukunda. Niwamuvaho Satani azaca gufata, niyagufata n'akazi kawe, niyamara kugufata n'akazi kawe. Haleluya. Bene data, Yesu Kristo nabagire neza kandi abahezagire. Iri niryo jambo Imana yampaye kugira ngo ndabahereze. Ku bantu batirakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, nimwihane kuko igihe kiraje. Igihe kiraje, dore Yesu araje, ngo nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Nimureke gukorakora amabere y'abagore, nimureke gukorakora, nimureke gusomana, nimureke gukorakora amabuno y'abagore. Mwabagabo mwe, nimureke kuja gukora mu mwenda mu masutiye y'abagore. Nimureke kuko Yesu Kristo araje. Urashobora kugira umwaka ugapfira mu mabere y'abagore, niwapfira muzacuja kuzimu nutihana. Nimugaruke kuri Yesu, nimuze kuri Yesu. Yesu arabakunda, Yesu ntashaka ko murimbuka. Haleluya. Reka nsenge. Data, mu izina rya Yesu ndagushima ku ijambo mpaye data. Ndakwinginze umuntu ari wese aryumva rimugira akamaro, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu abaheza.